Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Tax Department atumpen iruya phiputhot sukhanjan ahi thi along kulat along tin trading license pen professional tax kelangcharia sai kedeng thu. Phaikuni ni phaikep arni Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo taxation department atumpen iruya phipini sukhanjan ahi thi angkang kulat ahom tin along trading license pen professional tax doma avema kelangcharia sai deng ponthulo. Bangso kelangchari ke pachini tekang along Deputy Secretary Taxation Department Sona Singh Terang, Superintendent of Tax Mongol Singh Taro, Assistant Commissioner of Tax Sangpi Serdihun BP Taxation Chokomar do an cherap cheto dun pen sukhanjan ahithi along pini kulat ahom tin trading license pen professional tax kelangchari asai kedeng patang ponlo. Terangke atheng nonang ke pachini don atengke ke ong dong akulat kachubi atum ajat alota paklang don thekwang besi ke ong puta than pachini pon. Apor pipen trading license abang claim et jiaphan pachini tekang luputa than thu taxation department pen medu ke palong ke pama jiaphan sang sepien pen sai claim pon bom luputa pachini pon thu bukajan pen sar kurube Karbi Anglong news Jadi tum East Karbi Anglong almost kita ngasan ba kasi pini nona koni tum target do Sukhanjan bajan dapat property long term dalam East Karbi Anglong almost kita ngasan ba kasi pini dak Sukhanjan आणि सी घटना का दुख कति बुथत नेतुं बां थुलो तासिन तुम लासो प्रोसेस बगने कंटिन्यू लो तासि पिसत पांचें थुलो तासि dak Sukhanjan ta pinian almost kitang lo almost 80-90% kitang lo तासि kitang tangi humni dula तासि humni ke pena patin tum ka panceng bundu ko latang dat ini tum bukoyan sia ko tum dapit ko pini ladak kirang pena mangge mesen anu tina respond miolo hala gesman ana si la घटना पर दुको के लगे सुमन ला गुंडामी एकलम ताप तुम है तुमके ओके बोला के फेरे ये दरकार दबे ako फेरे ये कम दबे लगे अगर नहीं तो प्रोसेस है कंटिन्यू दम बम लगे नंगली तुम केमांग ला टारगेट ला कुछ अमाउंट केमांग दमा सर ये तुम हमें कुटी भरोनी बा कुटी भरोनी सोसे ये तुम टारगेट ला कुटी भरोनी सोसे के ला निकान सेंग तुम टारगेट लोनंग को ako rungat to dola तुम आंसर तो सोसाइटी ना मुथर पर अपलो ये वेस्ट करबे ईस्ट करबे लक्सी एकदम कुटी रुंगेलते कुटी फारनी खमरदै अलमोस्ट 300 कर बगल रुंगेलते सन थाक्सी वेस्ट करबे दपिगला वेस्ट करबे ता कुटी फारनी आप तांगा के दुया पुदा रुंगाते केनन रुं आ प्रोसेस नन सुलिबो मगत बादी आ प्रोसेस नन सुलिबो मलां तासिले कंट्री बम को तासि मोआरनी पेंसि लागे नंग काम बम सर पिनी अपुलात दिन कम बिया लं बेनि नोटिस किदां लास्ट दे लासन किदे kan किदे लासन काकन दो लालो जितु ट्रेडिंग लाइसेंस काबे तुमानन के तुम नोटिस पिदिकां लो तासि ला ट्रेडिंग लाइसेंस के काबे पेन कसलाय के इट्स अ वायलेशन ऑफ अंडर सेक्शन रूल ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल बहादक दो सेक्शन दो तासो टेंग बेंसिनि तुम नोटिस पिदिकां लो नंग तुम जोंसी ट्रेडिंग लाइसेंस आबे बते प्राप्जिन पेन इतुम Karbi Anglong Autonomous Council ऑफिस लो आजा टैक्सेशन डिपार्टमेंट दो टैक्सेशन सुपरनर ऑफ टैक्सेस डिपार्टमेंट लो वांग सिनांग तुम दा ट्रेडिंग लाइसेंस नांग अप्लाई नांग पो पेन प्राप्जिन पेन नांग तुम ट्रेडिंग लाइसेंस एनांग को बसिनि तुम दा ऑर्डर पिदिकां लो सर पिनी आनंद तुम मिदु कानो बिरुं kan approximate kan pini kenil tum pu cash sa ponpe jitu renewal nang dia tuman ta adak diskusi bang ko adak sini tum renewal fees hadak sini tum joma tikang ko laben kawe tumhan an sisteme hadak si office bang ko itu non oke sannon epang epang jelang businessman tuman joy keje kanon tum online ko tene la registration na holo lason si bom lo itu ma secretary sir lason si kepajo keje ban si bom lo labeng itu autonomous council itu honorable CM sir ta son si ni tuman instruction on the direction ang pilo la trading license ke polong je pan ke joy ke bena process claim nang ji athe trading license jong si ave ba pipe pulote la tai tum revenue ke bang ya so kom som la si aprang akibane ke bantum ke do tum ana fan man ke itum revenue trading license la tuman PC itum la revenue license fees enang ko basi ni tuman direction ang pilo itu honorable CM sir man itu authority pen same sala bokajan town ang kang along kona percentage tum si trading license ke do tum ke do lan non ko dulle dang ko sini tum nang khan theke dalo tame ini ke mane kawe si jang je bokajan na town no same ni tumar julong dake BRC business registration certificate si consider posiku la si can enforce posiku nang tum trading license ke nang delo la si la BRC man chok posiku mo perang na business tum aporte tum nang thana alam le la si kona hok ni biok le bangge mo si chini ko la si ni ako ko thot pachini thilo la bokajan ke do aporting your business trader aporting your tum nang tum BRC da pinangi tema BRC da fin sa pinang ko BRC ke only
municipal board মানে town committee office di town committee itu jurisdiction area la city chonangi oi phir samela pen ta dotula take professional rules follow and then trading license ko the trading license ke ile tum 6 area mane Karbi Anglong autonomous jurisdiction area an ke town area kalino kalang no la trading license ke ile tum pi bek nang polo ba en bek nang polo Deitor Mini Stadium Pathua Klamalong 14 Kasa Club League Cluster 1 Football Kapathu Angdung Kitipon Labangso Kasa Club League Cluster 1 Football Angdung Kitipon along Jasemet ke Deitor Langkhangwong Sports Association Ahamphang Atum Pensi Jariponlu DLSA President Moses Langni Secretary Amoron Terang Lapen DLSA Ahamphang Atum Pen Cherap Chitodun Pen Aluhiaman Pen Kachitong Dun Lage DLSA Ex-President Anderson Singner Kasa AGS Prodip Ronghang DLSA Senior Player Solomon Langne Deitor Lamp Secretary Prodip Kilingatum Chetong Dun Referee Abang Phuatum Match Commissioner Rajen Rongpi AR1 Bapuram Teron AR2 Jiten Phangchok 4 Harson Rongphar Medal Referee Modon Rongpi La Alangli Tumbang Phosi Labang Sokasa Club League Cluster 1 Football Pathu Angdung Kitipon Along Langcharipon Lolapen Deitor Langkhangwong Sports Association DLSA Team Pen Vomu Langso FC Team Atum Pensi Pathu Ponlo Vomu Langso FC Atum Thekmuchot Ajok Deitor Langkhangwong Sports Association DLSA Team Atum Aphan Gol Hini Pen Parem Pondetlo Deitor Langkhangwong Sports Association DLSA Atim Atum Golwan Anki Chitudunlo Lapen ke Jong si Mesena Team Pen Pathu Pon Pulote Diphu Kasa Stadium along si Pathu Dun Longpo Pusi DLSA Secretary Amoron Terang Pen Ningje Pon Labang soy Pathu Judde Api Pulote Knockout Village Level ta Pathu Pon Phit Poputa DLSA Secretary Amoron Terang Pen Than Pachini Pon Kajironga Pen Resigning Ti Karbi Anglong News 1 year 2 middle referee laban 4 referee alang itum pen kaduk abe ladak citu pen si labang so indeng kre pli a phong cluster 1 along kasa club league pathu abang pini yang dungi ti mesen pen pachun ponje phan itum bori pon lo asan si kidam tang pon tamil asan kasa league pathu ladak phong ni lo bi pon la si mesen lo labang so phil along ibi long pop lage council handa kero pinai alang itum tami sport nat ke pachi hungje phan a join si Dua beri yang kang pi along, ladak Deitor along, labang so kapathu along klang som pon lo. Jadi pini guna napen si kecil lo. Pini abang ke final lo, womulang so lapen, womulang so 11 start pen dak Deitor Chingri Club. Lah ini yang bang masih cipu pon lo, non amat ke 1-1 lang, ini hin ta, lah dak kumama ke hai bang ke lagi difusi pathu dam, champion atu bang ke difusi pathu ampo. Champion lah bang so. Josi la TV non patu bom pen judet kun aku nang itu doktor TV pulang bos kasih sik do madang la bang kalang lo sik mek do lo aning kan bang son hak taxi la bang so indeng kre pli kasa club league patu jut ep men afil le tarik clip pi tarik clip pho alom pai lo ni tum village level knockout ka patu bang kibi bonji phansin tum non amat sik ik bom lo la si hala huso por hul bang le tum puthot chitto thulo na aban first sami pini kijut si ang dung ti long sami lahin be namana peng ki pha pon bang phu tum tami nang itong dun ba lang tum anda kiro pilo apen first sami ni si pachini yang tung itum sport apen mesen atawar scope kilong do lai hui along a pharman apha non iltum ladak mesen a phil kilong a por pen pachi ton nun si owe mi tum da ball pa thu pen cheng lo sport hin ana bange itum pachi hung pon ni la pen lang tum aning hang pon son de mesen ji pipot ma sport na jong situm chi hung pon la pen RDN pon lipun de kichu thap pen laben kichu thap lai hui pen tamia sapso kijum do lai pen itum kachipang rai phan isi misen na towar do la so phan na joini si ni tum Deitor Langkhangwong Sport Association ni General Secretary hin menstame owe imi tum phan chupha pon lo je nai tum bang igno labang so long klam along tum pathu pon na labang so sport hin ben tum ang so on gachipali pon ji phan bori pon na si chuning ri pon Jangan nong ki pajir tal son pathik do ma la kasa club league bang ke nong e la pu bang ke ave athe la bang ke championship ti la tum lang po mo jong si misen ang so na pathu long de hala CM Gold Cup a pharman na Rongbong khat along ERC mati Eye Care Hub Hospital atum pen ake joy pen mek ke so kelang pon Lakhain gor atrok dwar bagri constituency ke parlo de hori ahawar along ke damtang ni phai ner cap arni de hori ahawar pre achiklo arni nogau ERC mati Eye Care Hub Hospital atum chepater pipon pen ake joy pen de hori ahawar arat aphan mek ke so kelang amai Rongbong khat high school satlang ahem along dormi arni biponlo
ERC Hospital Camp Manager Amar Jyoti Bora pen rat aphan ke thante kangki rong malom mekka henu aphai dopik penang anatum pen mekelang ahem along kedam I pen aduk donang are TTC arong along dampen mekelang peduponlu jong si kem along kachelang don pen ki un e atum aphan ke nelitum sekelang ahem nogao along ponthupo ake joy pen mekeso kachelang longji aphan Ayushman Bharat Health Card kedo akenang sot jong sila swa card kavia tumke mekache rak anam sikasuri ke thoman pinangji la swa kem along ador ki jom pen power glass kenangji atum antami namlongji puta ningje pon Maya long Nogao ERC mate eye hospital pen optometrist ake hai Nirmon Nevar optical advisor Orup Jyoti Keot assistant field manager Mridul Ligira Dehori Sorkari Gaubura Khorsing Hansel apen rongbongkhan rong asar harsing intiatum chetongdun Bang solong penang an arat atum pang rumpet bang pharoi sira ingkoi arat atum laso avar sai along varsai kimi cho endun longlo